re tla go lena thui ka kgaso ye nngwe ya ditaba di šišitšego ka tshedimošo le tsebo mo go SABC 2 le kanaleng ya DTT. Re thoma ka dihlogo. Moetapele wa EFF Julius Malema o retile baipelaetši bao ba arabetšego kgoeletšo ya mokgatlo wa gabo ya gore ba emiše dilo tsi le gono. Mekgatlo ya bašomi le ya dipolotiki e nyaka gore kgorotsheko e go eletše gore go kgaotlwa ga kabo ya motlakase go thulana le molaotheo wa naga. Dipapading bontši ba raloki ba sehlopha sa Bafana Bafana se se yang go e hlabana le Liberia ka Labohlano ba e kgašitše kampeng ya tlhahlo. Tameng le kgono tsela ke sepedišana le warra Augustine Letlalo. Moetapele wa EFF Julius Malema o retile baipelaetši bao ba arabetšego kgoeletšo ya mokgatlo wa gabo ya gore ba emiše dilo tse. O boetse o ipileditše go maAforika Borwa gore ba se lape go netefatša gore mmušo o phethagatša maikarabelo a wona. O tlaleleditše ka gore mogwanto wa lekgono o ya go gatišwa ka dipukung tša histori ya naga ye. Malema o sotše le kgato ye e tšerego ke mmušo ya go phatlalatša masole a go feta 3,000 naga ka bophara pele ga mogwanto wa bona. O re nepo ka kgato yeo e be le go ba thušetša. Baipelaetši ba nyaka gore go fedišwe kgaotšo ya motlakase le gore mopresidente Ramaphosa a itokolle mošomong. Maloko a EFF a be a tlile ka bontši le go theeletša boipiletšo bja go kgatha tema ditšhupetšong tša motlalanaga. Malema le balatedi ba gagwe ba be ba ipelaetša kgatlhanong le maemo a bjale a renago mo nageng. Mokgatlo o re go lekane go be go bonala fela mmala o mokhwibidu ka mebileng ya motsemošate wa naga. Load shedding, unemployment, poverty, the crime, GBV in this country is out of hand, is out of control. Now, why do you want to sit comfortably as if things are normal? EFF mmogo le mekgatlo e mengwe ba išitše matshwenyego a bona ka lefelong leo go tšewago diphetho tše bohlokwa. In this house of ours is the one who's privatizing Eskom, is the one who's selling Transnet, is the one who sold SAA in a dodgy dealing, is the one that is destroying state-owned enterprises. Ge EFF e be e swere ditšhupetšo go ralala le naga le Malema a etile pele bathekgi ba mokgatlo ka Pretoria, motlatša wa gagwe Floyd Shivambu o be a etile pele maloko ka mebileng ya Alexander go leba ka Sandton. Wherever he is, Sir Ramaphosa must step down as a matter of urgency. We want to save this country and take it to a proper direction. KwaZulu-Natal mokgatlo o be o dira ditšhupetšo e fela mogwanto wa bona ga se wa sepela ka thelelo ka ge ba be ba thibetšwe ke maphodisa. Speaking to the order. It's you who saying we must turn it. Now you are putting words into my mouth. I'm asking a direct question. Yes. So it's your authority that blocks the road for us to say we must not pass it. My authority is quite simple. No. I am protecting the community. From what? In terms of making sure that I can have this road to be open. EFF le mekgatlo e mengwe e netefaditše gore dinyakwa tša bona di a hlokomelwa. We've been waiting for this moment. It's long overdue. Phansi kaRamaphosa phansi. Phansi kaRamaphosa phansi. Cyril Ramaphosa and his failed government must go. We are here as PAC, we are part of this. We want Ramaphosa to go. We want load shedding to end. Palo ya maloko a mokgatlo e oketšegile ka lebelo le ka diprofenseng tše dingwe go leka ka maatla go fetiša molaetša wa gore mopresidente Cyril Ramaphosa a itokolle mošomong. Ka go le lengwe mmušo o ganeditše ditatofatšo tša EFF tša gore o lekile go folotšiša mogwanto wa bona wa motlalanaga wo o thomile go bošegogare jo bo fetilego. There was no any sabotage on the part of government. We just made sure that everybody plays by the rules. If you're going to carry protesters, you should know that your transport gets caught up in blocking a road and whatever. We're going to impound those, and they'll be part of exhibits. And then you know how it goes. The court can take 12 months, and the exhibits will stay in court
in the compound, the police compound, for 12 months before you use the. So there was no such a thing. As government, we have to do our part to make sure South Africans are protected. We're not going to allow state resources to be used by the hooligans wanting to disrupt the country. Piana tona ya maphodisa Pekitsele o boletse gore batho ba ka godimo ga ba masomeseswai ba swerwe nakong ya ditshupetso tsa setšhaba. Palo eo ka tlhatloga ka ge go letetswe gore go ipelaetso bo ka tswela pele go fitlha bošegware. Go sa le bjale Tsele o boletse gore maphodisa a ela hloko ditatofatso tša molato wa dikgaruru tša setšhaba. Se morago ga gore legae la moetapele wa Soweto Parliament Nhlanhla Lux Dlamini ka Pimville Soweto le hlaselwe. Go na le ditatofatso tša gore legae la Dlamini le hlasetšwe ka bomo ya petrole pijana mosong ye. Tsele o be a ile lefelong leo la tiragalo pijana le gono. When I spoke to him this morning that this has happened, I really regard it as a very minor thing. Until you come, I don't know if you have moved around these two houses. The damage seems to be significant. It does look like the explosion was quite a powerful one. But this kind of erection, that there was firearm, gunshots after that, it does look like some form of intimidation and some form of thuggery, some form of criminality. It's not just by the way. We hope our police will be able to find the answer and find out what happened. I'm sure we're taking it serious ourselves. That's why our forensics people are here. That's why it's being investigated by the Hawks. We hope to find the actual reason why it happened. It's the same strategy they use when they do ATM bombings. After the bomb taking money, they move shooting so that the ordinary person is intimidated from even just looking. So it's just one of those tactics. It's not like the firearm was used here deliberately for a certain purpose. The only Where purpose, were you? I was making sure there's law and order across Soweto. You were not in the house? I was not in the house. I got called after that Miralent's arrest. Pele a re lekoleng gore letšatši le le sebediswang dikarolong tše dingwe tša naga. Dikgwebo ka Northern Cape e be di amegile go šoro. Maloko a EFF ka bodikela bja Buckley ba bošitše batho ba mebila. Ba bangwe ba bona kudu ka Green Point gausinyana le boemafofane bja Kimberley. Ba ile ba golegwa morago ga go amantšhwa le dikgaruru. This thing is very disturbing our job plans, because now I just started from Norway and then I was supposed to be down there, maybe relaxing, getting enough time to relax. Now I stuck here. I have nothing to do here. There is no shower, no toilet here. I have to be just sitting on the road. Kambombela Mpumalanga, mabenkele a tlhwele a tswaletšwe. Le ge go le bjalo moela wa sephetephete ga senke wa šitiša kudu mmileng wa R40. The business and tourism sector impacted very minimally. I see everything is operating mostly today. The roads are all clear. Ge ile ka Eastern Cape badudi ba Mdantsane ba tlhwele ba thibile mebila gare ga mpa ya bošego. Maphodisa a šomišitše kgase ya go ntšha meyogo go ba phatlalatša ge e be ba leka go thiba mmila wa R75 ka Zinyoka. What keeps or give us courage is the fact that even small towns now are beginning to say enough is enough. That is what makes us believe that come next year here in this province ANC will be removed. Go sa le bjalo ka Western Cape ba bega ditaba ba SABC ba hlasetšwe ge be ba hotlela tseleng ya lephefo ya N12 gausinyana le Nyamga mmileng o lebilego ka Cape Town. Sefatanaga sa bona se setlilwe ke monnatsoko yo a bego a eme ka thoko ga tsela. Mashole le maphodisa a tšwela pele go tlhapetša ditšhupetša go ralala le naga. Ke nnete madume ga a rekwe re tswela pele ka ditaba tše di amanago le megwanto ya letšatši ye e rulagantšwego ke EFF. Ka Limpopo dikgwebo ka toropongkgolo ya Polokwane le Mosina di amegile go šoro. Baepelaetši ba 37 ba swerwe ka motsesetoropong wa Sesotho.
Dikgwebo di be di tswaletswe ka iri ya senyane mesong ka mmileng o mogolo wa Church o ka tlwaelo o tsebiwago ka sephetephete ka toropong kgolo ya Polokwane. Se se diregile le ge bahlankedi ba dirile dikholofetšo tša gore bophelo bo tla tšwela pele ka moo go tlwaelegilego. Badudi ba bangwe ka Polokwane ba re ba amilwe gampe ke ditšhupetšo tša EFF. They are affected because no work, no pay. Sanjay get the material, but because of the strike, we can't get the material. No production for today. Ge dikgwebo di be di dutse di tswaletswe ka toropong, ditsela tše dingwe tša go leba ka motsesetoropong wa Seshego di be di thibilwe. Pejana mesong ye, maphodisa a thuntšhitše baepelaetši ba mmalwa ka dikolo tša rabara. Ka go le lengwe, ba swere ba dira ditšhupetšo ba 37. EFF ka Limpopo e re ditšhupetšo tše e bile katlego ye kgolo. The N1 and all the shops in the town of Mokopane are not operational. Like you said, in Polokwane, almost all the shops, 99.9% of the shops are closed. The people have responded, people have supported this march. Go sa le bjalo, pese ye e bego e sepediša banamedi magareng ga Moletši le Polokwane e fošitšwe ka maswika. Moetledi wa pese o gobetše. EFF ka Free State e re isa sello sa yona sa ditiragalo tša go tšhošetšwa le go rumulwa ke maphodisa go komiti ya palamente ya province e hlapeditšego merero ya maphodisa. Modulasetulo wa EFF ka provinseng ye, Mapheole Diphoko, o boletše se mogwantong wa mohlakanelwa le makgotla a mangwe a dipolotiki o beng o swaretšwe ka motsemošate wa province Bloemfontein. EFF e lla ka gore a mangwe a maloko a yona a rumutšwe ke maphodisa. Ka kakaretšo mogwanto ka provinseng ye e sepetša gabotse ka thelelo ntle le ditiragalo tše mpe. Only thing ba e etsang ke maponesa and ntho ba sa ile mo ke re lwanela bona ba na le mo tse 4 ba sa khole ba sa thole ke ketso ya moputso wa bona and re utlwisisa kgatelelo maikutlo ba nang le yona mara ke ba re tloele ke re sebedisane le bona go tloa bosiu ka 12 bontate ba nantse ba re phepetsa ka ona mokgolo go na difatša tse nketsweng fela dibotlolo tsa metsi plastic bottle ya metsi wa e nkelwa nje because o motho a motho and o bonahala ka nako tsotlhe e ka re o mmelaelwa ka nako tsotlhe so puso ya Ramaphosa ha e etse fela ntho ena ka gore tima motlakase gore tima metsi gore tima ditshebeletso entle ke ntho re lebeletseng ena ba e etsang. Ho sa le jwalo dibakeng tse kang Joburton le Alabama haufi le Klerksdorp Northwest ho ne ho sena merusu e le ha mekgatlo ya Al-Qaeda le #Men's Forum ha mmoho le bakganni ba ditekesi bana ba thusa ka ho beha maemo leihlo. Re ile ra tswa ka di-taxi ga lo monitora re shebe gore na dintho di tsamaya hantle but re thotse le gore ha dintho ha hona nix e senyegileng go fihlela ha kana a re ntse driver bosigo around robetse ka ma 3 early in the morning then we wake up ra tsoga ka 6 fro toropong ditho tsa EFF di bile le mogwanto o neng o khutsitse mme ho ne ho sena tshitiso mo go fihla ga yana go normal ga se re bone sepe se se kalokalo bua nnete fela mo Klerksdorp go didimetse mara ga se gore batho ba didimetse go le go kalo fela mahikeng teng batho ba neng ba ipelaetsa ba bakile merusu mme ha tshwarwa batho ba 22 sena se swabisitse baetapele ba mokga. It is a criminal element. Anyone who engages in an illegal activity in South Africa is running an illegal activity and the law must take its course. Ba molao bana ba beile maemo leihlo le ntšhotšho ho netefatsa hore ha ho be le merusu e meng. Selwane Gagau, SABC News, Klerksdorp. Sello sa hao o batla ditaba ka leleme la hao indaba ze-SABC umthombo othembekileyo wendaba kuwe izindaba ze-SABC okuyizindaba onezethemba seziyatholakala ku-digital terrestrial television eyaziwa nge-DTT kanye naku-SABC Plus ka gore re kwešiša ka kudu-kudu ditaba tšeo di lego bohlokwa go wena fumana ditaba tsa matšhabeng ka leleme la hao SABC lentswe la hao re ikemetse ha re kgethe nku ka pela.
tsheetso molatong o butšwego ke makgotla a dipolotiki a o akaretšago UDM, IFP le BOSA ga mmogo le Federation ya mekgatlho ya bašomi ya SAFT le NUMSA di thomile le gono. Di nyaka gore kgorotsheko e ntšhe taelo e reng kgaotšo ya kabo ya motlakase e thulana le molaotheo wa naga. Bao ba swanetšeng go araba molatong o ke dikgoro tša mmušo tše di fapafapanego go akaretšwa kantoro ya mopresidente, kgoro ya dikgwebo tša mmušo, kgoro ya diminerale le energy ga mmogo le NERSA le Eskom. Advocate Mbeka Itobi o re go kgaolwa kgafetša ga motlakase go hlola tshenyo yeo e ka se lokišegego. O re tlhaelo ya motlakase e gata ka ditokelo tša botho. O boditše kgorotsheko gore kgaolo ya motlakase e hlola mahu ao a bego a ka efogega, e oketša go se lekalekane go kabo ya thuto le go hlola tatlhegelo ye kgolo ikonoming. Itobi o re ge motlakase o kgaolwa dipetlele o hlola tshenyo ya didirišwa le dihlare tšeo di bego di swanetše go bewa maemong a go tonya a itšeng di ka senyega mola ditirelo tša dilaboratory di amega gampe. Go se šome gabotse mo go ama gape dikolo, diteišene tša maphodisa le dikgwebo le setšhaba ka kakaretšo. Kgorotsheko e kgopelwa gore makala a bohlokwa a se kgaolelwe motlakase goba mmušo o loge maano a mangwe gore mafelo a phela a na le motlakase ka dinako tšohle. The ultimate end point is that if you have constitutional obligations, they don't get suspended simply because of your own failure to provide enough budget for their fulfillment. So if buying more generators, buying more solar is going to cost money, so be it. You can never put a price on the Bill of Rights. Go le bjalo Eskom e kgonne go se kgaole motlakase bjalo ka tlwaelo mo mafelong a beke ya go feta le mathomong a beke ye. E re se ke ka lebaka la tšhomišo ya fase ya motlakase ka ge e le mafelelo a beke a matelele. Eskom e re e letetše gore e tla tšwela pele go kgaola motlakase ge re ya go sehla sa marega ka ge e sa go ga boima ka lebaka la go se tshepege ga diteišene tša yona tša go hloka motlakase. I need to stress that it is a short-term improvement, and it's not to say that it will be sustainable as we see with the unreliability that we still experience. So yes, we at all times look at opportunity to reduce the stages of load shedding. We know the impact that that's got on the country and its people is immense, and therefore if we get opportunities where we can reduce load shedding, like we've announced also yesterday afternoon and what we're currently experiencing, we're doing that. Eskom e emišitše ka go kgaola motlakase ka mošupologo go fihla ka iri ya bone ka la bobedi ge e tla be e thoma ka maemo a bobedi a kgaotšo ya motlakase. Go le bjalo kgorotsheko e tla tšwela pele ka ditheeletšo go fihla ka la bohlano. Gloria Sefako Mosi, ditabeng tša SABC, Johannesburg. Presidente Cyril Ramaphosa e ya go se boledisa letšatši moletlo mogolo wa go keteka letšatši la ditokelo tša botho DR ka province ya Kapa Leboa go SASSA. Le mororo ditshupetso di tsweletse go ralala naga kgatlhano le kgaogo ya motlakase le mathata a mangwe a loago le ikonomi. Baagi ba DR ba ne ba tsweletse ka matshelo a bone jaaka gale. Dithulaganyo kwa DR West Stadium di ne di tsweletse sentle go lebeletswe puo ya kamoso ya ga moporesidente Cyril Ramaphosa ka letsatsi la ditshwanelo tsa botho. As part of the democratic dispensation, South Africa observes Human Rights Month to promote the respect for basic human rights for all and restore and uphold human dignity in line with the Bill of Rights. Letsatsi la ditshwanelo tsa botho la Afrika Borwa le ne la kaiwa go nna letsatsi la boikhutso ga e sale ka 1994. Mme le ketikiwa ngwaga le ngwaga ka Mopitlwe a le 21 e leng letsatsi le dipolao tsa mogoso tsa Sharpeville di diragetseng ka lone ka 1960. Ka letsatsi leo batho ba le 69 ba bolailwe mme ba le 180 ba gobetse fa mapodisi a na ba thuntsha mo mogwantong o edileng kgatlhanong le melao ya makolo itshupo. Lefapha la botaki setso le metshameko ke lona le tshwarang moletlono. We could be still talking about certain things that still need to be done. That's why we are talking about the sustenance of this culture, because we are seeing, of course, that people are raising their voices to say something is getting eroded. Ditona dingwe tsa puso ga mmogo le tonakgolo Zamane Soul go akaretsa bakhuduthamaga ba gagwe ba tla tsenela moletlono. Moletlono ono ga e se fela wa go gopola balelwa kgololosego ba ba hulereng, mme gape ke go leba dikgwetlho tsa ditshwanelo tsa botho go lebilwe maemo a ga jaana a sepolotiki mo nageng.
nna ke Ntebo Mokobo wa dikgang tsa SABC go tswa mo Notiara. Pela re lekola ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ke jesi tswa le yona pijana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotse ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupana ya theko ya dišere ka kakaretšo e hlatlogile. Theko ya dirashwa ntle fela le ya platinamo e theogile. Bontši ba raloki ba 23 ba sehlopha sa Bafana se se yang go ntšhana kgang le Liberia papading ye bohlokwa ya go qualifyela Africa Cup of Nations ka Labohlano ba gorogile kampeng ya tlhahlo. Miguel Team wa Orlando Pirates o fihlile kampeng morago go bitšwa legatong la Njabulo Blom yo wa ralokago Amerika. Mohlahli Hugo Bruce o re ba lebeletse gore maloko a mararo a sehlopha ao a ralokago mose a tla gorogwa go sasa. Pesitao le Sianda Qulu ke ba bangwe ba baraloki ba mose ba ba šetšego ba fihlile. Ga ba gare mokaptene wa Bafana Ronwen Williams o re ba nyaka go fenya Liberia le go qualifya go phagamiša moya wa maAfrika Borwa. I'm talking about Mayambela, Longwane and Sitole. So tomorrow morning they arrive and they will join the group. I will also provide special attention for the Sundowns players. They came back yesterday from the trip to Sudan, and I could welcome them today before breakfast. I was very happy with that. We bring hope, and I mean, we don't have to look far back to see what the rugby team done at the World Cup and see the hope that it inspired into the rugby and into South Africa as a whole. So we want to play our part as well because we know how important we are to the society and to the people who are looking up to us. I mean, there's so many negatives going around in our country now. Indaba ze-SABC umthombo othembekileyo wendaba kuwe. Izindaba ze-SABC okuyizindaba ongezethemba seziyatholakala ku-digital terrestrial television eyaziwa nge-DTT kanye naku-SABC Plus ka gore re kwešiša ka kudu-kudu ditaba tšeo di lego bohlokwa go wena. Fumana ditaba tsa matšhabeng ka leleme la hao. SABC lentswe la hao re ikemetse ga re kgethe nkukapela. Ke Petho Shala. Mori wa SABC ke go tamiša gabotse fela go tša boso bošomela kgone re bona gabotse maro a hlole a pešitše ka Afrika Borwa a thoma godimo ka dikarolong tša ka Botswana a nabela ka Afrika Borwa ka lebopona rena la ka Bohlabela go tsena belo ka dikarolong tša ka Kapa Bohlabela kgonagalo tše di laetša gabotse na fela di šišitše gona ka Kapa Bohlabela la ka moswane re sa bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula le maro a pešitšego gabotse na fela ka dikarolong tše tša ka Northwest go putla belo ka dikarolong tša ka lebopona la ka Bohlabela go fihla belo ka Kapa Bohlabela le yona lo ka KwaZulu-Natal kgonagalo tše di botse tša dipula di šišitše ka dikarolong tšeo ba tirelo tša bosomagešo ba laetša gabotse gore a re tlhokomeleng re ka ba le pula tše maata di farafarolwe ke dikgadima gona ka dikarolong tše tša ka Kapa Bohlabela la ka moswane re sa bona gabotse dipula tše di tla nama bjalo di tsena ka bogareng bja naga bjalo le ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal wena o lego ka Freistata di tla ba gona ka dikarolong tše tša šašetša ga re a o dikgisa tše temperature re thoma bjalo ka province ya ka Gauteng le bona la gabotsena fela le tlabe le sele gabotse ka Pretoria le a fiša la ka moswane e le 30 le motse o tee go tsena bjalo ka bo Springs le yona le go ka Vereeniging le tla fiša gabotse ka dikarolong tšeo ga re ya gona gabotsena fela ka Limpopo province le tla sa gabotse go maAfrika Borwa ka dikarolong tšeo le ka Thohoyandou le a fiša ka botsaneng le yona le go ka Phalaborwa ke 32 laetša le tla fiša gabotsena fela mosegareng wa sekgalela e la selemo ga re ya gona ka dikarolong tša ka Mpumalanga le gona go laetša gabotsena fela le tlabe le ruthetše ka bo Middelburg wena le go ka Ladyburg Mašhišing ke 27 ka dikarolong tše go laetša le tla fiša gabotsena fela go tsena bjalo ka dikarolong tša ka Bompombela e le 29 ka KwaZulu-Natal re bona gabotsena fela le tla fiša gabotsena fela o le ka bo Vryheid 33 ka dikarolong tše le tla sa gabotse re boletše ka gore maro a
ka pesha ka go kgetha dibaka ka Durban awa kgrata ke 30 la tša le tla fiša ga botsena fela go le ka Kapa Botlhabela re boletše ka gore maru a ka pesha ka dikarolong tše o le ka Bokomane le tla fiša ga botsena fela o le ka Bomaletswa ke sa go lebale o le ka Mthata 27 ka dikarolong tše le fiša ga botsena fela e la Seruthwane ga botsena fela ka dikarolong tšeo ka borobodikele ba Kapa le go lana go laetša go fodile ka bo Cape Town 22 go tsena bjale ka bo Cape Agalas le ka bo Hermanus go laetša go fodile kgrata e le 20 teng re ya ka Kapa le boa re boletše ka re bona ga botsena fela phišo e ntšhi ka dikarolong tše ka bo Upington wona lo ka Kuruman ga botsena fela kgrata ke 32 go tsena bjale ka dikarolong tše ka bo Kimberley le gona le laetša le tla fiša ga botsena fela ka dikarolong tšeo Freistata ga botsena fela ka dikarolong tše le a fiša ka bo Bothaville ka bo Sasolburg re boletše ka gore kgonagalo ya dipula di ka šešetša ka go kgetha dibaka o fitlha bjale ka bo Frankfurt le yona lo ka Welcome 30 ka moka ge re di kgaritlela ga botsena fela ka Northwest le a fiša ka bo Tosca ka bo Freiburg 32 ka bo Swazrenek ga botsena fela le tla fiša ka dikarolong tše le ka bo Mahikeng le bo Rustenburg magešo go tšwa go nna